Продолжуваме понатаму со Слободен печат. Денеска имаме огромна чест во студиото да имаме една од најголемите балкански пеачки звезди. Жеко Самарџич, заедно ќе го најавиме концертот кој што ќе се случува на 13 април. Мене ми е огромно задоволство да разговарам со вас. Добре дојдовте во Скопје, во Македонија и во студиото на Слободен печат. Благодарам многу на тако дивна најава и мене е такоđe задоволство. Kad god dođem u Makedoniju, jednostavno imam uvijek osmijeh na licu i ja volim da dođem tu i privatno. Sam često, a imam običaj da kažem kad me pitaju kao koja publika je najviše talentovana, koja najviše peva. Ja kažem u Makedoniji nemoj ni da igraš ni da pevaš. Jer zaista svi Makedonci jako talentovani muzički. Od prvog dana kad sam došao ovdje, tamo 90. godina pa do dana današnjeg, gajim veliko poštovanje prema svima i zaista kad god se vratim kući odem prepun utisak. Имате некој фин однос со македонците и македонската публика кои што ве сакаат. Зборувавме и малку пред емисијата, има и некои нови клинци кои што исто така се влюбуваат во вашите хитови. Сте имале настапи тука. Меѓутоа, она што го најавуваме сега и што ќе се случува во арената Борис Трајковски на 13 април, вашиот концерт во рамки на арената во име на љубовта, на турнејата во име на љубовта, го најавувате како спектакл. Колку време ќе трае? Што ќе биде различно со пријателите? Можеме ли да откриеме кои ќе бидат гости? Prvo da kažem da je tu moju ljubav i prema Makedoniji i prema makedonskoj muzici, da je ona nastala davno tamo 60. godina kad sam ja bio mali, pošto sam ja oficirski sin. Mi smo imali jedan gramofon, onaj stari, imali smo mnogo ploča sa skoro najlepšim makedonskim pesmama, sa pesmama iz Dalmacije, iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, iz Slovenije, iz Srbije. I otud ta moja ljubav i prema Makedoniji i prema makedonskoj publici. Ono što će makedonska publika imati priliku da čuje, to su neke nove pesme koje nisam izvodio još u Skoplju. I naravno neka dobra energija sa mojim gostima. Nadam se da će moj kolega priličan broj biti slobodan tog datuma. Ali u svakom slučaju daću sve od sebe da to bude jedna divna, nezaboravna, još jedna divna, nezaboravna moja makedonska noć. Jer je Skoplje konkretno već odavno naša jedna velika ljubavna adresa. Nema razloga da bude tako i ovaj put. Имате ли омилени места во Скопје, во Македонија, кои што сакате секогаш да ги посетувате повторно и повторно? Кога ќе дојдете тука? Ima dosta divnih restorana koje obiđem, ima dosta dragih prijatelja. Recimo, jedan od njih je moj dragi Panta Srbinovski. On je nekad bio repetivac u odbojci. Sa Pantom me upoznao moj tadašnji menadžer Saša Dragić. I volim uvek da ga sretnem. Onda tu je naš profesor Vlade Kamburski, koji je standardno, baš smo se zadnji put sreli na Ohridu, kad je jedan advokat imao svadbu, pa sam ja pevao na toj svadbi. Ređo, standardno, voditelj iz onog vremena, 90. godina. Ima ih dosta koji su mi dragi, koje volim sresti, sa kojima volim popiti piće i otići na ručak. Имате многу хитови. Знам дека е неблагодарно да се праша еден изведувач која е омилена. Меѓутоа, имате ли омилени песни? Имате ли оние кои што сакате? Имам, ali nažalost vi još niste čuli te omiljene. Ja uvek najviše volim one pesme koje još nisu izašle i koje još nisam podelio s onima koji vole to što ja radim. I jedna od njih je, recimo, jedna nova pesma koja je posvećena ocu. Svi smo pevali majkama, a ova je posvećena ocu i radio je Bora Čorba. I to mi je onako presedan. Uradio je predivne stihove i kaže: često te spomenem stari, poneka pesma seti me na te, ali pesme su uspomene i nikad nikog ne mogu da vrate. Kada mi bol do grla dospe, kad me samoća i tuga sruše, iz svake čaše malo se prospe. Za tebe, stari, za pokoj duše.
To je jedna balada prelepa koju sam otplakao i baš sam me preslušavao neki dan. Siguran sam u to da će biti divna reakcija na one koji vole to što ja radim. Знаете да препознаете хит кога ќе чуете некоја песна? Знаете дека таа песна тука игра? To mi radi. Osjećam jednostavno, to je to. Jer u studiju dok ja pevam i dok ja osjetim da tu lepotu svega, ja ne dam dalje da napravi se više tragova, pa kao edituje se, pravi se kombinacija, ali najljepše je ono prvo što izađe iz tebe. Jer to je ta prepoznatljiva ljubav, jer publika kad osjeti i kad ti pođe za rukom da preneseš svoje osjećanje na one koji te slušaju, tu nema dalje, to je to. Да, тука мора да ја споменеме инспирацијата, кога веќе спомнавме кои се омилени песни. Инспирација. Сигурно имате многу песни кои што потекнуваат токму од вас и кои што можете да ги врзете со вашите лични приказни. Која е најголема ваша инспирација? Имате огромна поддршка од вашата сопруга, семејството. Ali ja uvek uživam u tim divnim slikama koje ja pevam. I dakle, to pobuđuje u meni sećanja na sve divne trenutke kroz moj život. Naravno da je moja porodica prva koja presluša sve moje pesme i svak da svoje mišljenje. Ponekad se i ne slože sa mnom, ali mi na kraju čestitaju. Ja čak i moji saradnici prvi za neke pesme su negodovali. Ja kažem, samo vi mene pustite. I kad prođe godinu dana, izvijeni, u pravu si bio. Ja imam osjećaj za dobru pesmu i ja mislim da bi bio ja odličan producent za moje kolege, da im produciram dok pevaju. Pa ne je docna, može da se probate. Nemam vremena za to, ali zaista tačno znam šta bi kome preporučio i kako da. Да. И кога сме веќе кај времето, тешко ли е да се постигне да се отиде на сите тие патувања, сите тие концерти? Колку имате разбирање од дома? Колку се навикнаа луѓето околу вас на таков еден живот? Да. Pa mislim, kad je odluka pala, nemamo dalje. To je moj život, to definitivno. Ja nisam hteo da budem popularan, ja nikad nisam razmišljao o novcu. Nikad. Nikad nisam dozvolio da budem rob bilo čega u životu. Ali tako su se nekako stvari postavile kroz život. Nakon svega što mi se izdešavalo u ratu u mom rodnom gradu u Mostaru, otišao sam sa svojom suprugom i sa 3 kćerke u Beograd. I u Beogradu su mi se desile zapravo najlepše stvari u životu, jer je Beograd jedan veliki kosmopolit grad. U Beogradu te niko ne pita ni odakle si, ni šta si, ni ko si. I tu se zapravo rodila ta prava, iskrena ljubav i prema muzici i karijeri i svemu što mi se dogodilo narednih godina. A imao sam namjeru da odem da li u Australiju, da li u Americu, Kanadu. Beograđani su me negde zadržali svojim stavom. Да, ама и кариерата. Мислам дека е навистина реткост да се почне професионална кариера велмо на 40 години. Да, вие сте кога сте сакале, изборувано е за тоа многу дека сте сакале да пеете, меѓутоа професионална кариера и тоа како е храброст и треба да се следи тој сон. Ако е вистински ќе се оствари како што е во случајот со вас. Znate kako, posebno u periodu kad starite, kad ste svesni da je to i često razmišljate, Bože, što bi se ja više pojavljivao na televiziji? Pa ima lepih, mladih ljudi, bolje da se pojave oni. Ali nekako te moje pesme su razlog što ja negde moram da se obratim toj generaciji mladoj posebno koja veruje u sve te reči koje sam ja ispevao i čak ima nekoliko i edukativnih pesama. Ja se sjećam kad sam ospevao Zar ne znaš da prava ljubav godine ne broji, nisam baš rado to otpevao, iskreno da budem. A evo zašto. Ja sam roditelj, ja imam 3 kerke. Ja nikad u životu ne bi pristao na to da, recim, ja ne bi to branio, ali ne bi mi bilo pravo da se moja, recimo, kćerka uda za nekog mnogo starije godine. Mislim da je najlepše da se generacijski vole i ljube mladi. To se posebno osjeti kad prođe izvesan broj godina i
kad počne da te boli sve sa svake strane. I ne možeš da budeš ona isti. Bez obzira što kad sebe pogledaš u ogledalu pa kao mogu ja još uvijek ima nešto što te Ama se držite, moram da priznam deka se držite. Trudim se, moram zbog svoje profesije, mada variram sa kilogramima zbog te neke moje Hashimota, to je jedna dijagnoza. Kad sam ponekad lakši 10 kilograma, nekad sam deblji. Ali to je život, svako jutro moram da popijem jednu tableticu da budem u ravnoteži, da organizam ne pati i tako do kraja života. Šta je tu je? Pa to je, da. Кога имате инспирација, кога го работите оно што го сакате, а го правите тоа добро, тогаш мислам дека ништо не е тешко. Pa ne, ja zatvorim oči i odem u svoj svet. Kad god primete na koncertu da sam zatvorio oči, ja sam sanjar. I ja odlazim tako pesmom i pokušavam da dođem do svakog srca. I napokon sam shvatio da bi lagano mogao da budem dirigent. Dovoljno da izađem i da kažem 1, 2, 3, da oni svi pevaju, a da ja uživam slušajući. Мислам дека и оние кои што не планира, може би да дојдат на концертот, сега после разговорот ќе ги привлечеме да дојдат. Обично долаже žene u najvećem broju, ali ja znam da ima muškaraca koji svoje žene poštuju i vole i koji hoće da im izađu u susret, da dođu sa njima. Ма сигурно. Можеме ли нешто да откриеме? Ке ни дозволите ли барем некоја ситница, некој од гостите да ни откриете кој ќе има на концертот? Pa ne znam, vidjet ćemo, ima dueta nekoliko, a lepo je kad pozovete nekoga s kim imate duet. Ne mogu garantovati zato što ne znam kako je čije vreme, koliko je ko slobodan, ali u svakom slučaju ja svojim kolegama izlazim u susret kad god treba, kad sam ja slobodan. Pa sam zaslužio i obrnuto. Pa da, sigurno ќе ве учинат. Сигурно ќе траеме 2 часа на концертот? Da. Obično tako bude. Inače, koncerti su uvijek sat i po vremena, ali ja izdržim nekako ta 2 sata, pa izađem i na bis, otpevam koju. U svakom slučaju, hvala Bogu da je tako, još uvijek mogu da poklonim srce, dušu, da se naklonim i zahvalim svima onima koji dođu s ljubavlju i poštovanjem. Ќе биде така и на 13 април, сигурна сум. Јас ви благодарам многу за денешното гостување, што одвоивте време. Посакувам многу здравје прв, па после се друго, многу музика. Голем поздрав на сите ваши гледачи.